Kaizer Chiefs 2 Magesi iqanda sino Sifiso wakasithole umlandeli weChiefs. Khosi uthini? Hayi bashayile abafowethu ayikabi yafisa msorry asikisima bobuhlungu balala ngamanxeba nje sikhuluma namhlanje. Khosi shapa yabona la ikhosi yakhona silandeli ngaye KZN yekuphi sobe sikhona thina sihamba nekhosi viva khosi viva. Ukuthini nje mhlambe ke umdlalo wona ubone kanjani ubuhamba kanjani bihlala kahle yini Chiefs? Yabona Chiefs namhlanje yabona ukukhuluma uzobe ngikhuluma manga ngizothi ngingawubona umdlalo wabo from first half to second half ngibonile umdlalo wabo badlala kahle baphasisana kahle bola mentality baphatha kahle like amaphasi kahle yonke into imnandi kahle lapha kuKaizer Chiefs manje hayi yonke into iphashasha. Umdlalo wosuku ubani? Umdlalo wosuku yabona ibhola le makukhuluma umdlalo wosuku yabona le mntwana le ukonje ubani umfana le Vilakazi yabona uVilakazi hayi yabona umfana kaVilakazi hayi mani uyachaza Khosi yabona umshaka kakhulu leya yabona makalibamba uthi Tsamaya athi manyisa athi wena mama kanje azadlala phansi indoda lapha yana ubone hey urazi lapha leya. Khosi for life. Khosi for life. Shapa Khosi shapa. Danke Khosi.